mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urugamba rukomeye rurakomeje. M23 ikomeje gufata ingamba zikomeye. M23 iravuga ko yamaze guhitana abantu batanu Goma. Turareba icyo bashinjwa ndetse nuko byagenze. Turaza kandi kubabwira ko FARDC na Wazalendo bakomeje gufunga umuhanda uhuza Bukavu na Uvira. Ese kugeza ubu nyuma y'ifungwa ry'uyu muhanda zatanze iki ku ngingo zirebana n'umutekano? Turaza kureba uko bihagaze. Naho kubirebana n'imipaka, ba musenyeri basabye ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifungurwa. Turaza kureba icyo batangaje ndetse n'icyo bashingiraho. Mu birebana n'ububanyi n'amahanga, turaza kubabwira ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe aho yagize ati Kisekedi siwe kibazo wenyine. Turaza kureba byinshi kubiri kugenda bitangazwa. Hagati aho FARDC iravuga ko yataye muri yombi abayobozi batanu b'imitwe ya Wazalendo. Turaza kandi kubabwira ko FARDC ndetse n'imitwe ibashyigikiye Wazalendo bari gushinjwa kongera kugaba ibitero mu bice by'umurenge. Turareba rero byinshi kubiri kugenda bivugwa. Aya ni amakuru mashya agezweho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ikaze reka duherere ku bijyanye n'ibiri gutangazwa birebana na FARDC yataye muri yombi bamwe mu bayobozi b'imitwe. Tuze tureba ibyo M23 ikoreye Goma. Amakuru ari no ku buyobozi bukuru bw'akarere ka 34 ka gisirikare ka FARDC batangaje ko iwarikare hafatiwe abayobozi babiri b'Abazalendo bashinjwa kugira uruhare rukomeye mu bikorwa by'ingeso mbi n'urugomo byagize ingaruka zikomeye ku baturage b'abasivili. Abo ni abofisiye abajenerali barimo Kirichiko Mirimba uzwi ku izina rya Mwanamayi wo mu mutwe wa COPA cyase Coalition of Patriots muri Congo, n'uwitwa Musabawa Kalimba uzwi ku izina rya Kasalisi nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru ACTU. Nkuko bizatangajwe n'igisirikare ngo abo bayobozi bombi bitwaje imbunda batowe muri yombi bazira imyitwarire idahwitse kandi idakunda igihugu, idahuye n'ubutumwa bwo gukorera bushake bashinzwe bwo kurengera igihugu binyuze muri VDP. Bagomba rero gushyigikira ibikorwa byo kurinda igihugu, ariko byagaragaye ko ibi batigeze babikora na gato. Karero duhite tuyigoma turebe ibiri kuvugwa muri M23. Amakuru hari nuko ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryishe abajura batanu bari bitwaje intwaro bashatse guhungabanya umutekano w'abatuye mu mujyi wa Goma baturutse muri parike ya Virunga nkuko babitangaza. Mu ijoro ryo ku itariki ya 15 rishyira ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu bice biri mu nkengero za Goma birimo Mugunga, SSK no muri Keshero Ndosho humvikanye urusaku rw'amasasu rwamaze hafi amasaha abiri. Byavugwaga ko abo mu mitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta aribo bateye uyu mujyi baturutse muri Virunga. AFC yahanganye nabo kugira ngo igarure tuze n'umutekano. Abaturage bo muri ibyo bice bo batangaje ko abajura bashakaga kumena amaduka yabo kugira ngo batware ibyari birimo byose. Bashimiye AFC M23 kuba yihutiye igatabara abaturage ndetse n'imitungo yabo. Umwe yagize ati niba ari inzara yabaryaga simbizi. Bamenye inzugi ebyiri babanje kumena urwo mu baturanyi ariko birabananira. Leta yihutiye gutabara, ubutabazi bwaje. Turashimira cyane ko iyo yatabaye byose itatabara byose baba bitwaye. Meya w'umujyi wa Goma Julien Katembo yasobanuye ko aya mabandi yashatse guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko ko abantu batanu muri bo bishwe na AFC. Ati mu ijoro ry'ejo rishyira uyu munsi amabandi yaturutse muri parike yaje guhungabanya umutekano w'abaturage bacu. Ingabo za AFC M23 ariko maso yabashije kwica amabanda atanu. Ni byatangajwe na Meya
Katembo, aho rero meya Katembo yatangaje ko parike ya Virunga irimo bitwaje intwaro bashaka guhungabanya umutekano w'ibice AFC igenzura, ariko kwiri huriro rizabasangayo kugira ngo ribasenyere aho bari, nk'uko rero abitangaza. AFC yasabye abaturage bayo kuba maso kugira ngo barwanye ubugizi bwa nabi, bakanayiha amakuru y'ibishobora guhungabanya umutekano kugira ngo babyirinde, nk'uko rero abigaragaza. Uyu meya akavuga ko hakomeje rero kuba hakomeza gahunda ikomeye yo kugira ngo ibintu bigende neza. Naho mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho nyuma y'ibyabereye Goma, leta yamaze kwinjira mu kibazo kidasanzwe, nk'uko rero bitangazwa. Kandi amakuru ari nuko Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guillaume Ngefa yasabye ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'iki gihugu FARDC gukora iperereza rigamije kugera ku kuri ku gitero cya drone cyapfiriyemo umufaransa Kazakazi Kaline Busete wakoraga muri UNICEF, aho mu rukera rwo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 drone ebyiri zagabye igitero mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma zica Busete wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF n'abandi basivili babiri. Ihuriro AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma ryatanga yuko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo kandi cyari kigamije kwica abayobozi bakuru baryo barimo Corneille Nangaa na General Sultan Emmanuel Makenga. AFC M23 amenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi igaba ibitero ku birindiro byayo no ku basivili. Kimwe muri ibyo cyatwaye ubuzima bwa Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wayo ku rwego rwa gisirikare. Umudepite uhagarariye teritwari ya Warikari mu nteko nshingamategeko ya Kongo Wiri Mishiki yatangajwe iki gitero cyagabwe n'ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Depite Mishiki wirukanywe muri Wazalendo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu yagize ati turi kwisunganyiriza muri parike ya Virunga kugira ngo twisubize umujyi wa Goma. Ubu turi muri Nyiragongo mirometero bicyuvu igoma, niyo mpamvu ya kiriya gitero. Nubwo ibimenyetso byinshi n'ubuhamya bigaragazwa iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Kongo nk'uko bitangazwa n'abo ku ruhande rwa M23, Minisitiri w'Ubutabera w'iki gihugu yasabye ubuyobozi bw'igisirikare gukora iperereza kugira ngo bushyire umucyo ku rupfu rwa Karine Bosete. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026 umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Patrick Muyaya yagaragaje ko AFC ishobora kuba yaragabye iki gitero ikacyegeka kuri FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, ariko ko ibyo bizafashwe nko kuyobya uburari. Ku itariki ya 13 ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kumenya ibyaha by'iterabwoba ryatangaje ko rigiye kwikorera iperereza kuri iki gitero kugira ngo hamenyekane ukuri kudashidikanywaho. nk'uko rero bigaragara bakaba bagiye gutangiza iperereza kugira ngo hamenyekane byinshi ku bimaze iminsi ibitangazwa ndetse n'ibigenda biba. Hagati rero mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho kandi bamwe bavuga ko ateye inkeke, nuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo bamaze gufunga umuhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi rero bikaba byateje inkeke zikomeye. Uyu ni umuhanda route nationale numero 5 usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi, gutwara abantu n'ubucuruzi, bihuza abatuye mu bice biza teritwari ya Uvira iherereye mu kibaya cya Rusizi. Mu gitondo cyo ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2026 abacuruzi bavaga muri centre ya Runingu berekeza muri Sange basubijwe inyuma n'ingabo za leta ndetse na Wazalendo. Radio Maendeleo yatangaje ko ari abagenzi bavaga i Bukavu berekeza mu bice byo mu kibaya cya Rusizi cyangwa se mu mujyi wa Uvira, ariko bose bafungirwa inzira bikusanyiriza muri centre ya Sange mu gihe bari bategereje igisubizo. Nyuma y'umwanya munini aba baturage bari mu rujijo bamenyeshejwe ko nta modoka, moto cyangwa se abagenda n'amaguru bemerewe kujya muri Uvira baturutse mu bice bigenzurwa na AFC. Umuhanda wakoraga neza kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2026 AFC yagenzuraga ibice byose byo mu kibaya cya Rusizi n'umujyi wa Uvira.
kuva AFC M23 yava muri Uvira hagati mu kwezi kwa mbere kwa 2026 urujya n'uruza rwaragabanyutse cyane muri uyu mwaka bitewe nuko abakora ingendo bagenda banyura mu bice bigenzurwa n'impande zihanganye. Ingabo za leta na wazalendo bagaragaza ko bafashe iki cyemezo mu rwego rwo kubungabunga umutekano mu bice bagenzura, ariko abaturage ntibabyumva kuko basaba ko uburinzi bwakazwa aho kubavutsa amahirwe y'imibereho nk'uko rero babitangaza kandi bagenza babivuga bakagaragaza ibiri kugenda biba. Reka rero tujye kubirebana n'ububanyi n'amakungu turebe ibiri gutangazwa bijyanye n'imipaka. Tubabwire ko bamusenyeri basabye ko imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yafungurwa. N'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda no mu Burundi basabye ko imipaka ku butaka ihuza ibihugu zombi yongera gufungurwa nyuma y'imyaka 2 yarafunzwe. Aba bihaye Imana batanze ubwo busabe ubwo bahuriraga i Kigali hagati ya tariki 9 na tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu. Basabye ko hakomeza ibiganiro bigamije kongera gusubukura ubuhahirane n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Bagaragaza icyizere cy'uko umubano ushobora kongera kugenda neza. Perezida w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda akaba n'umwepiskopi wa diocese ya Muyinga Musenyeri Jacques Ntahondereye yavuze ko gufungwa kw'imipaka bituma ingendo zirushaho kugorana. Ati birababaje kuba imipaka y'ibihugu byacu ifunze, kugira ngo tugere hano tugomba gukoresha indege cyangwa tugaca muri Tanzania. Njyewe ubwanjye kuva hafi ya Muyinga ngomba gukora urugendo rurerure, nyamara i Kigali iri hafi cyane yacu ugereranyije n'umurwa mukuru w'ubucuruzi wacu wa Bujumbura. Abepiskopi bavuze ko nubwo imipaka ifunze, umubano w'abaturage b'ibihugu zombi ushingiye ku muco nk'ubuvandimwe no kwemera ubihagaze neza nk'uko rero babigaragaza. Musenyeri Ntahondereye yagize ati twamaze kuba inshuti imbere y'uko tumenya Yezu, twarasuranaga tukabana nk'umuryango ugizwe n'inshuti n'abavandimwe. Iyo hataba izina rya Yezu Kristo riduhuza ntitwari kuba turi hano imbere yanyu. Icyadufashije muri iki gihe imipaka yo ku butaka ifunze n'ukwemera n'ubuvandimwe. Twabonye ko tugomba kubura umubano ugakomeza ubushuti dufitanye n'abepiskopi bo mu Rwanda, abakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Niyo mpamvu turi hano uyu munsi. Uyu mwepiskopi yashishikarije abakristo gukomeza kugira icyizere cy'uko imipaka izongera gufungurwa. Agira ati nta mvura idahita, impamvu zatumye imipaka ifungwa zishobora kuzashira. Arikepiskopi wa Kigali akaba n'umuyobozi w'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yavuze ko kuba abepiskopi b'u Burundi barageze i Kigali n'indege bigaragaza ko ubusabane hagati y'abaturage n'ibihugu byombi bugihari. Ati ni ikimenyetso gikomeye cyuko dukwiye gukorana kugira ngo tubone ibisubizo. Dufite byinshi twungukira mu kubana mu mahoro kurusha kubana mu makimbirane. Burundi bwafunze imipaka ibuhuza n'u Rwanda barushinja gukorana n'umutwe urwanya ubutegetsi w'u Burundi wa Red Tabara. U Rwanda rwakunze kugaragaza ko nta mutwe n'umwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega rukorana nawo nk'uko byagiye bigaragara, ariko Burundi ntibwigeze bubyumva bwo bwakomeje kugenda buzana ibi birego byato nato nk'uko byagiye bigaragara kenshi. Reka rero turebe ibijyanye n'ibiri gutangazwa, aho rero FRDC iri gushinjwa kugaba ibitero bikomeye muri Sud Kivu mu bice bituyemo abanyamurenge. Bihagaze gute? Ni mu misozi miremire y'umurenge mu bice bya Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano ukomeje kuzamba bitewe n'ibitero bivugwa ko biri kugabwa mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko ingabo za leta FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi izangura hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo wazalendo na FDLR bakomeje kugaba ibitero mu mihana yo mu karere ka Minembwe. Amakuru y'izo ari guturuka mu baturage n'abakurikiranira hafi by'umutekano muri aka gace aragaragaza ko ivyo bitero byibasiye imihana iri mu bice bya Karingi, Bidegu, Mikenke, Irundu, Karongi n'ahandi hafi aho. Bivuga ko byatangiye kongera gufata indi ntera
ku cyumweru bikomeza no ku munsi wa mbere w'icyumweru ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Abaturage bavuga ko ibyo bitero bikorwa mu buryo bubiri. Hari ibitero byo mu kirere bikoreshwamo indege zitagira abapilote zizwi nka drone, ndetse n'ibitero byo ku butaka bikoreshwamo imbunda ziremereye n'izoroheje. Ibi bikoresho bya gisirikare bivugwa ko bikoreshwa mu kurasa mu bice by'abaturage, ibintu bituma benshi bahungira mu misozi cyangwa bagashaka ubuhungiro mu bice byegereye aka gace. Umwe mu baturage batuye hafi y'aho imirwano iri kubera watanze amakuru avuze ko ibi bitero byatangiye kongera gukaza umurego kuva mu cyumweru gishize, aho yagize ati guherejo umwanzi yongeye gutera akoresheje amabombe y'imbunda ziremereye ndetse na za drone bizabereye mu mihana irimo Bidegu, Irundu, Kalongi, Karingi, kandi uyu munsi bitero bizakomeje. Nuko rero uyu yatanze ubuhamya ari Amakuru, kandi avuga ko ibitero byageze no mu gace kitwa Ndondo kari muri groupement Bijombo, gusa bikavuga ko abarwanyi umutwe wa MRDP twirwanaho barinze abaturage basubiza inyuma ibyo bitero. Undi muturage utashatse ko amazina yatangazwa ariko watanze amakuru yagize ati ku Ndondo FRDC yateye mu duce twa Ngongwa, Bugogoma no muri Mitamba, ariko yahuye n'urufa gusenya MRDP twirwanaho yabasubije inyuma. Minembwe n'uturere tuyikikije tumaze imyaka myinshi turi mu makimbirane n'imirwano ihuza ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwari itandukanye. Akarere kagizwe n'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na mu Kivu y'Amajyepfo. Hakunze kuvugwa amakimbirane ashingiye ku bibazo by'ubutaka, ubwoko ndetse n'inyungu za politike ndetse n'ubukungu. Abaturage bo muri aka gace bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihamye kandi zikakaye zo guhagarika imirwano, kuko aribo bakomeza kwibasirwa n'ingaruka z'intambara zirimo guhunga, kubura ibibatunga ndetse no gutinya umutekano wabo n'uw'imiryango yabo. Kugeza ubu ubuyobozi bwa leta ya Kongo ntiburagira icyo butangaza kuri ibyo birego bivugwa n'abaturage, mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ibi bitero n'ingaruka byateje ku baturage batuye muri aka gace, nk'uko rero babigaragaza kandi bakaba babivuga. Mu yandi makuru turaza kubabwira ibijyanye n'ibizatangajwe ku birebana n'ububanyi n'amakungu, aho Ambasaderi Nduhungire yagize icyo atangaza. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungire yagaragaje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atariwe ikibazo gusa utuma amasezerano ya Washington igihugu cye n'u Rwanda basinyanye adashyirwa mu bikorwa, ahubwo ko ikibazo kinahari ku muryango mpuzamahanga umureberera mu gihe ayica. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na radio Agasaro ka Buraga, aho ku itariki 27 z'ukwezi kwa Kamena 2025 nibwo u Rwanda na Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington mbere yo kwemezwa na ba perezida ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025. Zimwe mu ngingo zikubiye muri ayo masezerano harimo kuba impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo zaragombaga gutanga agahenge, yewe mwe leta ya kiriya gihugu igasenya umutwe w'abajenosideri FDLR. Minisitiri Nduhungire yavuze ko nyuma y'isinywa ryari amasezerano leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaba ibitero ku birindiro by'uyu mutwe wa AFC mu midugudu ituwe n'abasivili biganjemo abanyamurenge, aho kugira ngo amahanga agire icyo abikoraho agahitamo kwijundika u Rwanda no kurufatira ibihano, nk'uko rero abigaragaza. Ni ibihano birimo ibyo leta zunze ubumwe za Amerika iheruka gufatira ingabo z'u Rwanda. Umukuru wa diplomasi yagaragaje ko bidakwiye kuko ari iby'uruhande rumwe. Abajijwe igikwiye gukorwa kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa, Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko hakenewe ubushake bwa leta ya Kongo bwo kumva ko intambara atari yo izana umuti w'ikibazo, ko ahubwo icy'ingenzi ari ugushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe. Yakomeje agaragaza ko Perezida Tshisekedi wanze gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje atari we gusa kibazo, ko ahubwo ikinari ku mahanga akomeza kumureberera. Abivuga yagize ati hari nanone ubushake bwa politike bw'umuryango mpuzamahanga, kuko ikibazo ntabwo ari leta ya Kongo gusa. Ikibazo
ntabwo ari Kisekedi gusa ahubwo ikibazo kiri no ku muryango mpuzamahanga ureberera ukareka Perezida Kisekedi agakomeza kubangamira akagahenge n'aya mahoro akoresheje ibisasu kandi bose bibizi birareba bakaba rero hanyuma rero umutwe wa AFC wasubiza ukaba ari bwo umuryango mpuzamahanga ukanguka ukanagenga AFC n'u Rwanda. Nzungire yashimangiye ko ni hatabaho gushyira igitsure kuri leta ya Kongo bizagorana ko amahoro aboneka mu karere. Akaba rero ibyo agaragaza ko ibi bigomba gukorwa kugira ngo amahoro yongere agaruke. Natwe ni nuko dusoje banywanyi ngaho tubashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere fyo ndasabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.